Ishyamba rya Arboretum Iruhande ni ishyamba rizwi cyane mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo mu Rwanda, rikaba rikikije Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Iri shyamba ryatewe mu mwaka w'1934 ku gasozi ka Ruhande, rikaba rifatwa nk'urwibutso rukomeye rw'ingoma y'abakoloni mu gace ka Rwanda-Urundi. Amateka avuga ko mu mwaka w'1934 aribwo ishyamba rya Arboretum ry'Iruhande ryatewe n'abafurere b'umuryango w'Abashariti, abafurere b'urukundo cyangwa abafurere de la Charité mu Gifaransa, cyangwa mu Cyongereza Brothers of Charity, mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi bw'amashyamba mu Rwanda. Gusa abandi bavuga ko iri shyamba ryatewe imbere gato ahagana mu mwaka wa 1933. Mu mwaka wa 2018 Guverinoma y'u Rwanda yemeje ko iri shyamba rya Arboretum rishyirwa mu mushinga w'umwamikazi w'Ubwongereza n'ibihugu bikoresha ururimi rw'Icyongereza ugamije kubungabunga amashyamba hirya no hino ku isi, Queen's Commonwealth Canopy Project, nk'uko byemejwe n'inama ya Minisitiri yo kuwa 14 Gashyantare muri uwo mwaka wa 2018. Ubu mu rwego rwo gukomeza kwita ko bikwiye kuri iri shyamba rya Arboretum riri mu nshingano z'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB, dore ko ari hamwe mu hafite umwihariko wo gukora ubushakashatsi mu bijyanye n'amashyamba. Mbere y'uko iri shyamba rigirwa ahantu hakomye protected area mu rurimi rw'Icyongereza, buri wese yabaga yemerewe kurijyamo nta nkomyi, open access resources mu rurimi rw'Icyongereza. Minisiteri ifite ibidukikije mu nshingano nayo yahawe Arboretum ngo iyicunge. Ishyamba rya Arboretum riherereye mu Rwanda mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma, mu kagari ka Butare, mu mudugudu wa Mamba, rikaba rituye ku gasozi ka Ruhande. Rikikije ikibazo ari Kaminuza nkuru y'u Rwanda, ubu ni Kaminuza y'u Rwanda UR ishami rya Huye. Iri shyamba ringana hegitari 200, riri ku butumburuke bwa metero zigera ku 1700. Arboretum y'Iruhande igizwe n'ibiti 320, aho 520 bifite aho inyamaswa ziba. Usibye ibiti by'ingeri zitandukanye, ishyamba rya Arboretum rizwiho kuba ririmo inyamaswa z'ubwoko bunyuranye nk'inzoka, inkende, imparage, inyoni, ingugunyi n'utundi dukoko twinshi. Ishyamba rifitiye akamaro gakomeye abarituriye kuko rizana umwuka mwiza, bamwe baritashyamo inkwi zo gutekesha. Mu rwego rw'uburezi, iri shyamba rikorerwamo ubushakashatsi butandukanye mu bijyanye n'amashyamba, dore ko muri pepiniyeri yaho ari hahingirwa ibijyanye n'amashyamba yose cyangwa ibiti biba bigomba guterwa hirya no hino mu gihugu. Iri shyamba kandi rifasha abanyeshuri kwiga neza cyane, abifuza kwigira ahantu hatuje. Mu myidagaduro, iri shyamba rifasha abantu gukora siporo cyane cyane iyo kwiruka. Ntakwirengagiza ko kandi uruhare iri shyamba rifite urusobe rw'ibinyabuzima kuko ari icumbi rikomeye ry'inyamaswa zitandukanye. Muri Arboretum kandi ni ahantu hari amahumbezi ku buryo hafasha abifuza kuhatemberera mu rwego rw'ubukerarugendo no kwinezeza. Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Rwanda ku wa 21 Mata mu ishyamba rya Arboretum muri kimwe no muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda habereye Jenoside y'indengakamere. Icyo gihe kaminuza yari izengurutswe na bariyeri zikomeye, imwe yari ahitwa kwa Sebukangaga ku irembo rinini, indi yari ku Mukone. Abatutsi benshi biciwe muri kaminuza mu ishyamba rya Arboretum no ku mabariyeri yavuzwe haruguru. Hiciyemo abanyeshuri, abarimu bahigishaga, abakozi ba kaminuza b'Abatutsi n'abandi Batutsi bahungiye. Hakozwe umukwabu wihariye wo guhiga Abatutsi bihishe mu ishyamba rya Arboretum, aho bakoze umurongo bagenda ikirenge ku kindi ari benshi cyane, bararirangizaga abihishemo barabavumbura barabica. Niba wikora subscribe kugira ngo ujye mwumvisha uko tugezeho. Akazi kacu ni ukuvuga ibyo amatwi y'abatumvise, wo gusoma n'usondeka bisubitse mudasobwa.